Ni kwacha kiyo cha kunikiende nesa musiaisia wa Motongoi TV na kameme kaituka FM ka Motongoi. Ni mubea kuenda kutoka atambao. Umundi studio ni naini kwa langu enda tunene namo. Nimi omukedia na memutabia umowo ni wiba. Kilungu ni tunenanye ni tawa Jacqueline Binya Bishop kedia seisa mwaito. Na mukedia seisa ma Motongoi TV kwa masito ni Bishop Mala wa Jesus Grace Victory Internationals na numete kalama nina mudhocha kana tunenanye. Karibu Bishop. Asante. Na kwa masito ni tawalili wa muthiani ni karibu tunenanye. Thank you dear. Na mukethe kwa masitwa ni Festus Mutuku Bobby kuma Masako County kisio cha Mumbuni ni kalivu tunenanye. Nina mudhocha nina udhocha musiaise wito unenenya wito umundi twinene ya yulu wa Mauwau ala Matavoaa tiati Matavoaa mitoki Mauwau Matavoaa terminal illnesses undu tutona Kwikalania na Andu ala mena Mauwau asu baini yito na misini yito muno wa mundu ena Mauwau nutona nukwata nutonona maitwika tamuisio tamuio Tadena kwa musi na kwa family mundu awawi yambe ando vitu kana wodini maupita kumuona lakini la mama no wauni wa ibinda yasa anji mayebukia nundu ni muiyo kimbesa ni muiyo ki family emotionally nundu be mundu waye nongina kathamba wana ni mundu muima na angi mayabukia hii ondu tuisita akamba masi hayi ni muoe chuni chomwenda tunene muno nundu mbaito ya ukamba ni tuendete kwilila maundu mangi oi na tuuseo uyona mukana kawaiwe kasiwe katena mamudha maseo ai usinyaenda kwa oi uyona mundu nukwatiwe ni utowa utakanza na kanza ni ya mithemba mingi andu mesilese kanza ikuisa indi ni ukamosa nini ingini tu ikaita andu mayambi yokumena nenda tunene nyina musiaise witu nikenda tumanondo tona Kwikalania na Andu wa musini nondo muthi tona nkwendwa ninye na unenwe kana munana kana mundu butuine utona Kwikalania na Andu ata tukatethia nisa nondo angiona methingi ya ciana ukethia kana kwa beto tukakite nondo i ndinene na uthuku yesethia nondo ni wa mulecha ethikila bandu ona ni ulika mwakini nondo senses ndenacio ethia akakwate makame mavyu no kwela Bishop ni sini wonete maundu amo no kana mbie na ku mundu jakini asandi muno ikindu cha kumacha muno yolo wa andu amundu makwete kweka yolo wa andu asumethe wa mena Mauwau mate kuboa kana wa Kwikalania agu moje ya mundu su bakeso twika nuka no kwata nya kana weka le undu o takanza sindu cia muthemba kithemba wa tanja kianwe wewe mundu wa hospitali wethi ya metiki hospitali gwitika na mami na kutabua kana mundu ethi wana kanza kuma bau mundu su dakoneka na ni wathama na ye kweka kwa kuoneka ni undu umiasia no tumaona Mauwau athitene kwa ube pe wendi bunge muno wa nikana mundu su akamanika undu tona Kwikalania Lilian no nenda utabie musiaise witu umwe ya Mauwau angi maingi mesi ni kanza kana undu tunanena techuma kingi uwawa modelo pe Mauwau angi maingi andu matesi Mauwau Matavoaa lakini maisi undu matona kudili na Mauwau ya musini Ta pese kwa ndo makwa ta accident wikala hospitali nuke kwa surgery nuka bwa kitauchu ni kanao baka wisa kwa plaster so na try kala hospitali for 1 month mawangi ni waka kwa tikendoka male ndaye tacha malaria ya mutu okay no after kavinda kanini kana women in hospitali muno kila kingino ka oketha no wetha no uta muno mami wa mina kusia mostly kada wakita quick operation we wapika musika no wathi quick operation pressure kambata kana kitoki kaleobwa okay kala hospitali 24/7 kana ona kwa siana
kana no kambe ke kanini sana nisithana complication bingi muno kana wakakwa twendete mana ndo expect kana kose ndawa mitukita mundu muhimu so ija kana kuke kala hospitali muno ibindani yasa na ila ingine kwe ma chemicals no other one chemical uke kala hospitali no ndo no atawanangi keke konde kana be kino chodho yo internally yeah just as the ratu na yuluwa siana yisi kwa tawani Mauwau tamime no kasi ya wekeno wau angi waili tomania kana kuke no wau tamino kana Matavoaa uyo mwito wadikwe kwa clinics ukambia utabondo tona ko ni chao tutaona ku prevent imwe especially sianani kuzuia Mauwau moka na siana uzike sija kana kasiwe kena thina kana kaisiawa na kile kalanga kaikwata thina nenda kwasia katika ila nikanawe saidia siana yusi ona Mauwau amwe inda yuso o mundu akati ya enzela ilitenda ni kuyo hospitali kliniki akataguo nesila utakela maita babe stages ila mailete ku clinic akatagwa nesa na benzanzo ila mailete kwata beangi zaethe no muito enda kuno maisha aithi kuno aikunda mbinu aguna mbinu expect asiao kana kawaida kana kuyu ndo enywesi ndo itailete na si mwisho mwene wake aisia kana labda kena ulemavu kana katena o kileko akili ete sawa kuno usio keza kwithia ando ta ni matianzia ya clinic na kusemba hospitali ni kusio ndo na nosiwe unabengyo o mundo isia wisaitha bena challenges nange masia yao misini tuitona kwa asia ndo maikio sia ya misi wala masia yao misini kuibetila tongito bikata utabikete hospitali ayo zaida ko ganzela italete ona zindu nginonga yo sobea ku no sio kesa kwithia ndo ni makwata education makasome thwa maundu amwe ila me katika before masia wise kwithia nita epukanazi ndo imwe taisu na sio cia ila cia seona maundu tasu no sio kesa kwithia nitetekela undu bate kwetekela utetekelete kana ku ukaka kuwa ta kaska ona na mutu igua ingineza undu getha mundu izo mbaka lakini kana wisa ithe usie kena mawonzu makimwe withe mundu akobeba tiuseo kana kaibithwa ukaona ni monga kaibithwa bedroom mwike amana lakini ngai uzio za uanio kindu kethe baiko so mundu yakumutapia nzi Yesu tinzio kila kizio ni kwetekela na kumanondo musubia siana hii na kwetekela ni poseo munondo onangi ni malea mundu akasia ai oti wakwa akalea kana nondo kwasi onangi metomia drugs me aito isiano tulikana tukithe kaba muno lakini oyuti kindu chothe kaisia kana kaili utakamulevi mwili on bandu kayambo sia kioko kana yambi odeka ina ndo maithe kama yasia no ketwe kanifwa nondo kidio kayombo sia wakatoma kaithi kailiu na mwitheka lakini mwana osuma bunda make maisawo mwana osukiloko kisawa kana komu byu ukabona kiango nenge yevede wazia ukazia kana okede ikayo wazia lakini ndakamundu kaimaita ketele to myakenge kyo katsia wakaidio pekindo jaki andu mailete kuelewa kila muthinzi onga yunenga naye witha awe na kitumi na mundu utona kwitha aitendete kwisa kwe wanenga yuru wa umesio na wona ngaida onengo mwana ugano peo kitumi na undu ando ingi maweta disability is not inability mwana wato na endo ayeto kithembe cha muthembozu peo utethio wibano kana akamutethia kwanzia imwe yibandu nyene no kusi womwe usiaiwe katika family njamonopyo na kwesa ukwando na kumusima kulete siana ila isiaitu usi simbonzo na oswa na atwa wa ye kwa school yu omundu family su yake wengoloba kana gane ngeto ngali kelu kana ngali na whether musi wabenduka yuke kamusi yunu wasisi na kona ni siye kendo kitena maana kai kumbe ona konzeto
no ko bungu wa mushu ko kila chonde nga yunenga naye adu maide to mana kana mundu waende yo tilio utona enzo umbene bijo mala ngatika mujoti kezo ko mana ndena yezo imo mundu gezia ngainda yakakumba mu mabinda o kana tika ko mana gezia ndo inasia lakini bado we dhayo isu ndio maanisha kana nono jaki julu to nombe ya hai ndo asiasi endie aini none nina na kwata rafiki wakwa we na wonzu bado nitwailite kwenda mundu na mundu atikekala nake nono no wona amana kana nake ndenda wona eza ni ndia ona eza na kero ona niyo mina Tuneenanie obu bado kwasiana amwika maingi na twase muno kana responsibility yambia nanya tiko kunundu no kakwita nya yitano Lilian especially yetu mama kama ukwata siana ona we utwaine oibinda yaku yambe nichao kutona matavyo nikienda ma avoid nundu imwene sitona kwa avoidika ukesaidia siana isi ilio ona kaumaka ili atanwa ili tokenda tene kebuni yako chambe ni kwamba kumabundisha undo wa wana science ya uwo luka ignomba ka wisoto akana sibitali lukasia hii mundu emo ito no ungu yawa ino ungu luka ignondu undu wende na kwikala masama ingi utotwa mwana undu wende na kwikala ote umushungulikila kisa utwika kindu kinene na kila kingine mwambi yobundi watene mundu kadhani kliniki mabundi wa mondola mailite kwika na kusundawa mundu avone ninda wasibana muno na matakitali wana mundu na condition yake ndukethe we so careless na ita mundu kwa na mundu wailite tukeke confusion yona ko yamaliwa la mailite yeah, we there uno kuisa kila o yawese there vitwa nutritionist ama o mo utate osisi o mo ndo for the future ndo wa mesima ndo you ukaida kati wa Mauwau so ngema ibinda yasa watu na kwa food wa kindu yale itakuwa food watu ikamuisha muio wako wa maisha mako monde lakini alilia ni bado no me kuna sindu na inondo waisia mundu waisia kana ndeze kakoma ugata akakathika to thigite kateti bea undu mathauka chama mika no maithauka ngabu no zio namo Lilian makamaliwa kana kakoma gu kilunguni cha mina na ona matano health nwithia ona kana nizo nwiza na ngoma mutho makana ni kwithoka komisia nai mcheka kasira ndwana ngani mostly matenge yuno ndo watiki wa kalanda ina no asiana ndo ndai kalandi na kaikwie kausa sio ndo icha mongo na kaine saumia mabendi uyicha mongo na no kuwe kate kai kutulilia ndu mongo wiwe kena thina uyiwe ambe yokusasa tunundo toke ngalikwe Lilian zindu zimwe ndamuizia yetu ndio lea lakini mimi sidi ndio modern wewe dunia yangu kule nyanya kuoma saa kujaki wana ni atumana remusimena susu mwata bondo kweka oyo ni sindo ni YouTube na nasi setwe sisi ondo kana kajaki keke tongwanzio ni dinge kiaka kwa ukazizia mtandao ni YouTube jundo nenge oyuku dora tosio tosio kamisini tukambiona kani tani siba kani matani siane sana nyaba kani matani sim ondo kwase nibo YouTube na kolokolo su na nibo tunayando weke kwatia sindo to hii londu manda kila kiukoteja nondo mitandao tindo ku by the way tweka umebanga tekindo kidogo kia kwina maundu ama maseo maosomedia onaku tamwana kene weke amwitu talidia uito wale tona kwindwa wisi kana kakua wata ona momene ngoma kai kwato na kuwa kokomu so inyo thema ile tokata na mkamana umwana oni wito ni wukite twiteza nyata chuo yu mwana noni wasia wanu yana peanginde ndia wana oyo ayuko aipata ni wau utakabwa pe moment wana Mauwau utakanza pe kanza ya ndakame asei maitelema onangi maiko sana mosio yeseja uyoneka tasia lama amena mwana wa modembo si uri nunu useiwe bishop tutono matezi ata wa mina kumana kana mwana ni wawa na ni wathi watagwenda kitani na esa kana mwano ena kansa kana eno wau utakabwa
o need o we need kwethia wasasi onthe matibabuni kindu kila wailite kwika ni odoke twanenie wiki ucio ngi adjust ila itawa kwi adjust no yitikila no kindu kila kithia wakina thina muno na andu aingi ni kindu kira denial itikilana na aliasu na alisu nono dundu ngiwika na ndo isiyumie na ko itikilana na yale Bishop ndienda ukotilela nini se ngewena ni mbasa musia ise witwa Motongo TV namba yetu ya SMS ni 3 9 5 itusiyokete twende no nenyo vitu